Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka kat agbalin ka amaag, maysa a kinamaag ti agbartag. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Awan ka di pa'y ni Ruben. Maluman. Ay, Jackman ammo, ije anak ta. Nurumwar ije ayan ti trabaho na. Dumagas pa'y iti inuman, sakbay nga agawid. Intun kwan, nakaala iti sakit na. Bagbagaman kita eh. Ay, anya pa'y apam magbaga ti aramiden kan kuana. Isulat tamag. Kasla na dadaal apla kada tao amang ulit-ulit iti maibagbagaken kuana. No apay mautakas jay nga anak ta. Mamartag. Saan ka akas jay? Ay, nang tultuladan na nga ta. Salidom, Ay, una yan, aya anak ko. Nakadisdisente ka. Ang permimot anadungrit kan. Ay, nagalas akitaan. Sino tinagalan sa kitaan, patil-tilak. Nagalas akitaan ta itsuram. Nakasukat ka iti para opisina. Ang anya ngay day ta itsuram. Imbag, ta saan nga uniforme? Nay pa kayos ko sakit din ita kapitakan iti pagsalugan. Nagalis mo't gayam na jay. Kasla saan ka amang opisina? Ay, kababain akitaan ti kasta nga itsuram. Apay ko makakababain kat sanak mo't nga gararamid iti mati. Saan ka di amadiday taka na yon apa nagbarbartek mo? Apay ko maamadi na nang. Mayat kit di tamadalosan ti rugit iti unag ti bagay. Adamot nakakita kan ka anatulid ka kano iji dalan mo anagawid. Nagalismot ngamin ti dalan. Nay pagalisak. Kasanukit na bartek kamit kano ko na di nakakita. Maritis mo na ita nakadamagam. Napigsauna iti radar na. Napigsa ti radar na? Wano talaga anabartek ka, iso anatulid ka. Inton kwan nadangran ka, gapo iti kanayon mo apa nagbartak. At ayaw na ita madangran ako nam. Sa anak ko maanatulid no sana nagalis ti dalan. Ay, adda ka nugayam overtime ita. Ag-overtime ka kadimat? Wala. Taiso pa yung nayon ti sweldo. Isupay nga igatang mo iti ara. Asta ka di. Nakitakmat asimbang patjay balasang ang nagtrabaho ijay syudad. Asino a balasang? Adumat ti balasang ang nagtrabaho ijay syudad. Asino tinakda ka matam? Ay, jay man anak ni Mari Bireng ditadaya. Jay nga'y napintas. Sigod ang nagagat day jay nga ubeng. Sakbay ang napan nagtrabaho ijay syudad. Nasingpet pa eh. Adda apimintas iti panagkitak. Nag-uma. Ibagata man kat di ka ni Ruben, tarman na. Barang agbaliw iti kinalaing nang agbartag. Ang numakita na ti kinalaing ti anak ta nga agbartag. Ay, awan lat amukon. Ay, asino mo't ti mayat iti mamartag. Isungarod nga imbagak. Parang no agbaliw, no makita natin napintas a balasang. Adamot siguro tinapintas a balasang ija ayan ti trabaho na. Apay ngay, asaan lata nga agbaliw, jay anak ta. Agsubli kanto kadipay ijay syudad, anak. Saan ko man, taawan kadwak dito'y balay. Sige nga, Rod. Kaduan kayo pa'y, aging kay ti sumangpot ni Manong. Tapno da kadwayo dito'y balay, nanang. Agyaman na kanak. Numabalin ko man kat saan kan nga agsubli ijay syudad. Awan mo ti pagsapulan dito'y, nanang.
Mangsapol kalaangan iti panggedam ijay ilay. Imbag ijay tasidag. Mabalin mo ti mapan iti bigat. Kat agawid ka iti malam. O sige, inakto nga rod agbirok iti trabaho ki jay ili nang. Oray na laklak ati sweldo ijay. Ta saan ka mat nga agabang iti pagnaadam. Nangina ati abang no ijay syudad. Day nga rod ti may saan nagawidak nang. Impangato dati abang. Awan mo't laang mabati iti sweldo. Ay, Jose, ingkaman kitaan di anak mo ijay store. Agnangalaw-ngaw da. Kat ni Ruben samot jamay sa ijay. Ay, nabartek man nga tanti lukaw. Yan niya launay ay ati maalala na iti arak. Ay, iso atin inot nga alaan ti arak. Ay na, maano dan ti salun at nagapo iti arak. Ay, kasano nga tano agsakit ti lukaw. Ay, awan papanan na, no di kasta. Maluto ti dalam no barana, agraman bito ka na. Alaman nga rod, tamapanak ijay store, tainak pagawidan. Ingkan, tamangan no makirire, no adda masalamaan na apada na nga erang ijay. Agawid tan, tama nga numakita na ka, di balasang di taasidag. Sino balasang tidakdakamatan niya? Napintas ka di mo lang na balasang? Napintas akin nagagait. Sayang numakita na ka. Apay ko mga sayang na makita na. Mayat kid di na makita na ka at kidayak man kid di. Ay na, saan ang mabalin ang makita na ka, iti kasta kasasaan mo. Kababain. Sino kumarita balasang? Nagadukit din nga muna ta ibain nyo na makita na. Sino kuma? Ay, adda ti babae di taasidag. Takit dain. Tinakiguyo na tatang. Ang mga matulig tapay kid di adwa dito. Asino nga tadya nakita ka na bartak nga igoy-goyod ni Tata Jose nang? Nabarta, kunam. Amangan no jay anak na amang opisina. Ay nga, mamartag mat nga minday jay. Ni kadimanong Ruben Dayjay nang? Jay nagnalaw-ngaw itay jay store. Ay, kas jay day jay no mabartag. Kasla natuktukan abiso kaul. Unay mat day takasla natuktukan abiso ko lako na yun, nana. Ay, kasla saan amang opisina. Inton kwan, minalam ang mabartag. Sayang nga rod ano kasta. Idi pa'y akursonadak ni Manong Ruben. Ah, Awan ka di pa'y kaayan-ayat nanang. ay, daglaing mat nga agbartag. Ay, maaglaang ti babaeng agsagmak iti kasjay a klase ti lalaki. Ita, tasaan kan anabartag. Damagak man kan ka. Saan mo ka di akursonadan ni Mayla nga anak ni Mari Bireng? Idi pala akursonadak na di abalasang nanan. Awan mo't ngaminan dito yung lugar tayo. Amom ka day nga adan ditoy. Nakita na kansamot ka no ijay store idagngal-ngalaw-ngaw ka ijay. Anya? Anda dito yan ni Mayla? Wen, iso nga imbaon ko ni tatang mo amang iawid kan ka. Tapno saan ang makita ni Mayla ti itsuram anabarbartag. Nakita nak nga tananang. Adda ka numat iti asidag, idi imay nakainyawid ni tatang mo. Apay an nauli magkait na, Ruben. Sigod mat asaan ka akas na. Ada ka di sakit mo? Awan mat. Adala pang panunutak. Sigod nga min asaan akas ta ti jar mo. Mabalin ang maamuan no anya ti pampanunutan. Adaman la damagak. Kagurayo ka di ababae tinabartag. No siya, talaga adyak kayat tinabartak. Nangruna no nangalaw-ngaw. Ha? Ngam nagbalbaliw nga. Man-mano ti mamartek nga agbalbaliw. Malaksid no makaala iti sakit na. Kat paritan ti doktor nga uminom. Inkaman kit disirpaten ti anak ni Mari Bireng. Kunayo mo't na nakita nak hindi nabartag kak tatang.
Saan ka mat anabartak ita? Nakainom ka laeng mat. May mayat kumano saan ka nakainom. Tamapan mo sa rungkaran. Jak may turod ti mapan makisaukin ko na no sa anak ka nakainom tatang. Ay bayam ka day asirpatan ti sa balay. Napintas day jay abalasang. Adulakit di ti mapanagaram kan kuana. Nagagat pa eh. Sana kasi ti daduma dita. Adya lang agpapansin ti paglaingan da. Ay, isungarod nga agawaam. Sa kanto ka di aggunay, no addan masungbatan na. Sana mabalin na sa bali ti masungbatan na. Masapo lang mapanak iti balay da. Apay asinugsugam ti anak mo, anapan nagaram kat agat arak. Saan ka no makasao no saan anak ay noom? Ang mga numaunan pa'y ti sa balay. Sapay napintas day jay abalasang. Ngem nakainom nga rod. No ngay saan akayat jay balasang ti agat arak. Ay, ad-dalakit day asaan akayat jay balasang no kas jay. Ay, bukod na na-diskarte day taa. Saan kumat nga imbaga mapan uminom? Talaga naginom, taplano na ti mapan sumarungkar. Ay, numaangot ti balasang nga agat arak. Ang mga numadismaya adagos. Sapay nangalaw-ngaw jay anak ta no nabartag. Ay, saan mat sigura o? Tanataar mat ni Ruben nga anak ta. Anya ka diti masapol mo, Manong. Mabalin ka dito may sumarungkar dito ibalayo, ading. Umunag ka, Manong. Ay, yaman na ka, ading. Apayan nabartag ka nga imay dito'y balay mi, Manong. Sana ka nabarta ka din ko. Makainuwa maklang. Arak mo't ti ininom mo, Manong. Iso, anabartag ka. Sa bali tinakainom, sa bali tinabartag. Tinabartag, kadi na maimurikat na iti matana. Ang amsak, nalaingak pa lang agkitday, ading. Ha? Nagawid ka din, jay nabartek asa nga ilain. Wenang, sayang ti kinataer na tamamartag mat. Jakim pagaro pakas di tinagbanagan ni Manong Ruben. Apay asayang ako nam. Kursonadak nga rod, ngam kasjay mutten. Agbalintukit din na parikot ko, numamartag ti agbalin nga asawa. Podno day ta ko nam. Agbalinto a parikot mo. No ti maasawam kat mamartag. Ay awan maganab mo iti kasjay. Sapay nagngalawngaw nanang. Kasano no addanton anak mi kat kasjay na. Ay, jak lakit di kaya. Nasaya hatamom nga usaran day ta utek mo, anak kaw. Saan aday tapusom? Damat la ka dinamnamam iti sabsabungam. Damag ko akaribal mo kano ni Tonay. Ni ka dito ni akas la inututan ti tren tatang. Nanay, apay mat na naibagam ti kasta. Kat no nagngisit akas la pinag-awan ti tren. Natatairak mo't lang adayo angam na dyato ni. Ngisit. Di lang ngipon natin makita no dandani sumitngat. Hey, agawaam kit day. Mangup opisina ka. Idinto taagmulmula itinatanglaang da di Tonay. Namnamaag asak tiag baligi tatang. Basta kanayunak ti mapaniji balay na mayla. Ay, agawaam kit day. Tapno di da kakat kantyawan. No saan asikat ti agbaligay. Paabak ka kit day iti may saaman nalaon. Inkaddag mo ka din, no asino ti sungbatam kadagiti dua. Anapingat nga agar-aram kan ka, anak. Addan napili kadakwada nang. Siguradwam no asino kadakwada ti pilyam. Jay kapkap na kam kan mangtad iti natalgad a biyag. Wenang, day tamot ti mo na anapanunot ko. Nasayaat, anak ko. Ulitak nga ibaga at ipanunot ti aramatam saan atapusom. Agrub-rubwat ka. Ang intangad mo tanday ta arak.
Papanam ka day, Ruben. Ije balay damay lang na lang. Marigat ano maunaan da. Apay nga rod nga iminom ka pailaang. Madi ag ngalaw-ngaw kan tumanan. Sa anak mo't nga rod at tumurad no sa anak nga uminom na lang. Hangim day ta timangisagmakken ka, anak ko. Ti kinangalaw-ngaw mo no mabartek ka. Naimbagta na ka umay ka, Manong. Ada ngamin importante nga ibagakken ka. Sumbatan na ka din, Mayla. Ay, agyaman ako na eh. Sapay ko mata maawatan, nak. Sinong bata ko ni Tony? Anya? Anya ti masakbaya mi ti kas klase ti tao. Oray ko maano sa nakasla pinug-awan ti train. Ni Tony kat nagagat kan awan pulos bisyo na. Iso nga iso ti pinilik. Natal na. Saan amang martet, kan saan anangalaw-ngaw. Anya? Iso tinapilim. Ni apay ngay, siyak ko ba? Ladingitak, Manong. Ngam saan ko akayat tinangalaw-ngaw kan mamartet nga agbalinto nga asawa. Nasaysaya at tinatal na ahusto ti aramid na ngam tinangalaw-ngaw nga awan mama ay ti ibagbagana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, TMPBC Trauma Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.